Football Titi par changa somkwa pakwana ngai thavele don ta ila Borussia Dortmund Arsenal le Inter Milan tan te po khelto Henrik Mkhitaryan hian in khel chol san chungchang ti hian soyin Inter Milana ka hun azo chuan professional footballer kanina atangin ka cholang level niam jok la khel sham ka du lova kanram Armenia a kir le a in khelpo katum lem lo Saudi Arabia lamte phei hi chon min hip lo shim heng zong hi kaza a ma se ke chuan ka du lo mai chawani football game hi kangai na sum ni lovin atiani Henrik Mkhitaryan hi chuan sum player tia khovelina asoi te hian football chau mangai lovin sum an mangai na anasa hle ni in amuti achiang hlea chutiang mi jinga chuan telve adu lo thu asoi bokani player te po hi anin anglo ve hlea sum du pena career thlenga sum awanga ahniam zonga kaltir du maite level niam jok po ni sela sum atam chuan pan she lote anom thina then khat ero sum tampo ni se level sang khelzel anduna awanga naranom boka football khel theu khel du dan in angchia lote hi anom ve ani Arsenal goalkeeper thin tuna Aston Villa goalkeeper nita Argentina goalkeeper poimo Emiliano Martinez hian professional football alu chilna a thil poimo tak mai aton chungchang ti hian asoya Arsenal ka zom khan locker room ka thlen chuan mi then khat khan hi em tin min lo bia a ke khan aom je ka shader box si lova eng an soina nge rin po ka ring thiam lo reng ka ngai tuana khan midang te in lom na tong kam chu hello ti chau hi ni in ka shasia kha wang khan ka bangbo ang reng hle English ka thiam lo tak zeta chutiang mi kani awang chuan Arsene Wenger khan tong zir turin min ti tarenga Arsenal ka contract khan University of Cambridge atanga thataka zir chuaka kapas ani chuan bonus ka don ngei tur thu minda tel sakhial achan chu Wenger khan tong thiam turin min du tak zet wang ani exam thataka paltlanga kapas ani chuan pound sing ni lai bonus min peturin ziakin anda thlap ti chuan zirtir tu hnena khan pass ngei kamamo thu ka hril ta hiala ti chuan kum chuang lai ka zira ka pass ta ngeya chu wangania kumte lin thataka ka tong ve theya ma po ka son tak zel ni ati footballer te tan hian abikin mani rama khelo te tan phei chuan anin khelna ram mi te tong thiam apoimo hleya in bum na om thei tam takara an him theina tur ani ba ka team chunga tactic le coach tena du dan an nei an man zung theina tura thil omzia an hriat ve theina tura an mamo ani Darwin Núñez te hi English athiam hlei thei lova club meu po khan akai hroi tha hlei thei lawania tactical change an nei te hian abau de hu zela chu chuan team game thlengin a ngonga ama po kong tam taka ani turang ani lo pha ani chu wangin footballer te tan po hian in khel thiam chau hi tok zo chi lova tong thiam tel atul hle an mamo lian tak ani season thara English Premier League a thil thar mu tura omdona chuta chuan BBC na tarlan danin touchline interview substitute player tenen an nei thin dona chu baka chuan dressing room lampo cover ani tel don ma se dressing room lambi ka hi chuan team tok nei lain cover phal ani don lova strict takin an kalpui don ani hetiang ani taka chuan thil thleng ngainom tak hriat tur awm bel nual bei sei ani French club Lyon hian leiba tam tak an nei an ru that lo awanga sumle pailama din mun thalo tia shem an tona an khingle tona tuna ri chuan thunei tu ten League 1 atanga pain League 2 khel tura ti anni ma se France League sangber League 1 fixture ro manna ero Lyon hi an la pai lova season thar League 1 fixture Lyon hi an la tel ma se an chungchang rel fel huna thutlungna azirin fixture hi siam rem emo angai anga kalpui emo ani anga thil ati har salo tura thunei tu ten an ngai ani English club Leicester City chuan an team manager Ruud van Nistelrooy an ban ta ngeya kumsomli pariat mi Manchester United player lui hi season manzo taka khan season laklo line Leicester City hian an ruaya ma se an roi chan relegation zone atanga tal chhuwa konga an hlo chama season thara tangin championship an khel don ani Ruud van Nistelrooy hian beise anga team result anei thatpui lo awangin an ban ta ania Foxes hi match somni pasaria chau akai hruai man
ma se heta tang hian tum som pakwa lai an tlom ani Liverpool chuan goalkeeper thar an nei ve le dawn ta a kumsom ni parian mi Freddie Woodman Preston North End atangin third choice goalkeeper turin free transfer in an la lut dawn ani hi Liverpool hian Alisson Becker le Mamadashvili te thachang dol turin an du ani kumsom ni parian mi hian season liam ta khan championship a match som ni pahni a khela season thara ero English champion kor ha in huna mangdona Liverpool in thlara pre-season training an nei tura atel ngal don ani Liverpool hian ni kuma an lei to Mamadashvili te kumina an lei Armin Pexi te tuna inremna an nei Pui Woodman te heng goalkeeper pathum te hi season thara tangin an chhor thei dona team an thuam chakna tura an lak lut ani in goalkeeper an nei sa jinga kele haran shala Yaros le Harvey Davies te ero lonin an chhuatir thung don ani Red Chian goalkeeper lam hi an sik soina sa angreng hle Manchester United in Mbeumo laklu an tumna konga harsatna an tok le ta ama a an deal na nol sak an ni nuwa sumtam jok the chuaka pawn maktere somruk pani point panga te meu an the chua nuwa po an deal na nol sak an ni ta zel kumsom ni pangami hi United in an deal na hnung bera pawn maktere somnga panga ba ka add-ons pawn maktere sari point panga an da tela ma se Brentford lamin an pom sak lova atum ni nan United in Mbeumo lei an deal na nol sak an ni United hian Wolverhampton atangin pawn maktere somruk pani point panga in Matthews Cunha an la lut towa Mbeumo a hian Cunha a sum an senjat aya tlem lo an sen atul don ni in alang report hen khara chuan Brentford hian United ina Matthews Cunha an leituma atira sum an pek zat tal don ve an duwa chuwangin United hian Mbeumo la lut turin voi khata sum an pek ngam zat anti pun ngam atul don ani Manchester United hian season thara European competition an khel don lova chubaka chuan team tal buai in siamrem tum mek an ni boka wangin an duang takin player min konga ma an la chak hlei thei lova player hip lo an nei nual ma se club hu hang nei lian an ni awangin player thatak tak hip ero an la nei nuala a min konga ero a ol sam lem lovani FIFA Club World Cup in elna khel meka run of 16 a Inter Miami le PSG anin ma chhon don ani kha PSG kai hre tu Luis Enrique hian Inter Miami player thaber Lionel Messi hi Barcelona a akai hruai towa a hrechiang hle chuwangin tuntuma anin ma chhon tur clear lock pain Luis Enrique hian Messi chungchang ti hian soya Inter Miami ma chhon mo dik takin soida ila Messi mecha ke chuan kangai a chan chu atopa tak tak chuan team nilovin Messi ani kan ma chhon tur chu a har salai ber ani pokang Messi chu Messi ani top maya nimina te voina te kum khwa point ani rengang kuma buaina anei lova a in siam rem mai zel alang sar lai achang thei zela tun thleng point khovel mit ala doi a vek thei zela ani talen angte hi chu a chuai ve thei lo a in siam rem zel jok player ro pui chung chuang tak tak ka kai hruai nual towa ma se ani za thlak lai soidon chuan chung player ro pui chung chuang zinga pakhat chu Inter Miami a khel meka ani chuan a coach luite hril hai taka siam nuam ati hle coach tana mangchhia cheber isia em chu player isia chen ve tok tak a chet lak dan thin po i chen em ma se dan thei chuan mia si lo hi ani chu Messi hi ani hian kanin ma chhon huna goal a khung ani chuan camera ma a tlanin kha player ka kai hruai to zonga ro pui beratanga ka be sei ngei chu ani tin ka soyang ti chuan kabula tui botol ka pe tanga ka chevela om chanchin bumi te chuan ka a leya an ngai bokang ma se thudik chu hei hi ani mi tu man Messi dan an shelo Messi an aching phar lai che ati chelai che en hi itan nat na tling ni ma sela aruk tak chuan i hlim puyang chu mi zong hian an pom thlapang ati ani Luis Enrique hian Messi chungchang hi a soithiam hle mai kan ti nge awar deuh ma kan ti jok transfer thuleng lam kan hoi main zanin in khel turte soima sata ila zanina hian UEFA Under 21 European Championship final match khelin darsom pani le chan veya England le Germany Under 21 team te anin ma chhon don ta a nakin loka senior team a kan hmu turte le tuna po senior team a telmek to te
player engemaw zat thatak tak zanin matcha hian kan hmu dawn ani final lut pahnih zinga England bik hi group B a awmin Germany Czech Republic le Slovenia tenen an awm hova England hi match thuma tum khat chauh chakin tum khat draw neya tum khat tlom point li chauh nei chunga group round pal tlang an nia an ma chon tur Germany hi group B a an awm pui ni in Germany laka hian group round a khan an tlom towa Germany hi chuan group round a match thuma chak 5 vekin point kwa nei in all sam takin group round an pal tlang ani ti chuan quarter final a England hian 3-1 in Spain an hneya Germany hian Italy 3-2 a hnei in semi final a England in Netherlands goal ni goal khatin an hne leya Germany hian sithum fa in France semi final a an hne thung ti chuan final a group round a lawin machan to England le Germany te hi anin machan ve le don ta a Germany hian group round a England an hne to wangin final a po hian in rin tok na nasazok an nei ngei arin omani zanina hian FIFA Club World Cup in elna po khelchun zom turania run of 16 match masaber dar kwale chan veya Brazil club pahni Palmeiras le Botafogo ten an khel dona zanlai pel dar khatle chan veya Benfica le Chelsea ten run of 16 match ni na an khel don bok ani zanina hian FIFA Club World Cup in elna khel meka quarter final lu team pahni an chiang don ani transfer thuleng BBC na atarlante ngai thlak chun zom ta ila ainu sintar langin Manchester United Newcastle le Tottenham te chuan Bournemouth atangin Ghanaian forward Antoine Semenyo laklu antum thewa kumsom ni pangami hi anin chuna hle ani hi a khelmek na Bournemouth hian palmak te doi somsari an chiara hetiang zat sumseng hian United Newcastle le Tottenham te hian an lalut ngam don MT hi achiang talo hle amai ro chu Bournemouth hian voi khada pek tlak vek lo an phal chuan installment a pek an phal chuan heng club ama be se tu te tan hian kong awal sampha arin omani Guardian in tar langin Arsenal chuan kumsom ni pakhat mi Spanish defender Valencia tana khelmek Christian Mosquera laklu tumin be se na sang tangnen andor chunzom zel Athletic in tar langin Cameroon player tha kumsom ni pangami Brian Mbeumo chuan a khelmek na Brentford le ama be se tu Tottenham te hne na Manchester United pan ngei adu thu a hril chiang towa chuwangin Tottenham tan Mbeumo hi beise chunzom turchi ni in alang talawa a khelmek na Brentford tan po Mbeumo hi thiam taka hral atul do ni in alang ta ani Times in tar langin Everton player kumsom ni pathumi English center back thang duang tak Gerard Braithwaite hian club lian tak tak hel tu nei thin ma sela a khelmek na Everton arin om thlangin kumnga dai contract ajiak thar dona ani baka hian Everton hian an player poimo Idrissa Gueye kumsom thum pangami kum khat dai contract anzia thar pui don bok Mirror in tar langin Bundesliga club RB Leipzig chuan English midfielder Liverpool tana khelmek Harvey Elliott laklu andua Harvey Elliott hian Liverpool a hmun poimo achan don lo chuan chua mai a hrelo tur thu alo soilang towa Liverpool hian hmun poimo an pek thei arin om lova chu wangin chawna thar ma chona a chua arin om hlea German club hian besena sang taknen an zui mek ani German club baka hian English club Brighton le West Ham ten Harvey Elliott hi laklu an tum mek bok Italian chanchin buten tar langin Leeds United chuan Juventus atangin Brazil midfielder Douglas Luiz kumsom ni pasarimi laklu antuma Andor Janto ani Leeds United hi English Premier League season thara khel turan niya team thuam chaknan player ton hriat nei tha Douglas Luiz hi laklu nge yantum Italian chanchin bute vekin tar langin West Ham chuan US midfielder kumsom ni pahni mi tuna AC Milan tana khelmek Jonas Musa laklu antuma Nottingham Forest point Musa hi laklu tumin andor mek ani ESPN in tar langin Nottingham Forest hian Juventus atangin Timothy we kumsom ni pangami laklu antuma US player tha hi Nottingham Forest hian chan ngei antum Talksport in tar langin Newcastle in Brighton atangin Brazilian forward kumsom ni pathumi João Pedro laklu tumin palmaktere somnga anthe chuaka ma se Brighton in annol sakawangin Newcastle hian sumtam jok the chuakin laklu antum chunzom don ani Italian chanchin buten tar langin Aston Villa chuan Juventus le Lazio te poina laklu antum mek Lens midfielder kumsom ni pathumi Morocco player poimo ni mek El Ainawi laklu antum mek Sky Sports in tar langin Crystal Palace player poimo Eze hi Arsenal in laklu antum hlea Tottenham poina taka chu pui mekin Eze hi North London club lian panhi te hian anin chu na hlea Eze hian Crystal Palace chua sanin club thar anei ngei rin omma sela
khoi lam nge a hoidon ti po hi rin thiam alahar sa hle Italian journalist Fabrizio Romano an tar langin English club Sunderland chuan Habib Diarra an lalu dona midfielder thangduang tak hi French club Strasbourg atangin Euro maktadwe somthum panga chuangin an lalu dona inremna an nei to ani French club Lille point AC Milan le Arsenal striker thin MLS club Los Angeles Dana khelta Olivier Giroud an lalu dona athupungin inremna an nei puito France veteran striker hian European football khelin an ram league sang bera ain lan vele donta ani Italian club Cesc Fabregas sakai shroime komo chuan team thuam chak zelin Real Betis atangin Jesus Rodriguez laklu antuma athupungin inremna an nei puito transfer fee Euro maktadwe somni pahni point panga baka add-on sanda tela aman hi avain Euro maktadwe somni pariat atling theidon ani Spanish club Atletico Madrid point Alex Baena Villarreal atangin an lalu dona athupungin inremna an nei puitoa transfer fee Euro maktadwe somli panga baka add-ons Euro maktadwe nga anda tela mimal thila inremna an nei puito awangin officiala anin laklu thu an puan thei thuai be sei ani Ole khatichin kha tuntuma football ti kan ngai thlak the chin chu nile photro se